خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم ترد اللهم صل وسلم وبارك عليه. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا حبيب الله 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 صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. صلوا على النبي محمد
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma
Diberitahukan pada seluruh tamu undangan hadirin dalam rangka pengajian akbar yang baru datang dipersilahkan untuk memasuki ruang prasmanan langsung makan malam, dan tamu yang berada di belakang atau yang masih di luar tenda silahkan untuk memasuki tenda. Insyaallah Al-Mukarram Romo Haji Marzuki pukul 8.30 sudah hadir di tengah-tengah kita. Dawuh beliau jam 8.30 acara harus dimulai. Beliau ndak kerso malam-malam. Jadi mohon dumateng para hadirin yang masih di luar tenda atau di posisi belakang silahkan dirapatkan, ambil posisi di depan terlebih dahulu. Atur sembah nun. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي
أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أغشى عقولا همه مقتي لقد عدنا الزمان لنا بوصل غير منبتي سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبتي ويسوع عيش إن جئتي نهاري كاذب حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني دناي إذا ما تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت تضيق بي الحياة إذا بها
حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت dagang kubabun Taibatun Madinatun Nabiyina Tabat Saha برسول محمد عليه سلامنا يا رسول الله من البعد وصلى يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اسمك نور لنا يا رسول الله اللهم صل عليه حيثما كنت وأولانا يا رسول الله استجب دعانا ونداءنا يا رسول الله من خير جودك جد لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا وارد الأنس والأفراح في سهري أنزحت ما بفؤاد من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في سهري أنزحت ما بفؤاد من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في سهري
هزعت ما بفؤادي من لدى قدري فرد الجلالة بان جدي ترغون في حالة الجد تان قل جودك المطري أصل السيادة بان عين العناية بان نوع الهداية نور بلوا بمن هدري أصل السيادة بان عين العناية بان نوع الهداية نور بلوا بمن هدري يا وارد الأسوار أبرعي بسحري هزعت ما بفؤادي من لدى قدري يا وارد الأسوار أبرعي بسحري هزعت ما بفؤادي من لدى قدري محمد خير خلق الله قطبتان والسيد الجن والأملاك والبشري يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري يا وارد أفراحي بسهري هزعت ما بفؤادي من لدى قدري يا وارد الوسوار أفراحي بسهري هزعت ما بفؤادي من لدى قدري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله تاج نبي محمد lahir ke anak Mekah bina isnan rolas maula tane tahun gajah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله وعلى هدينا الصالحة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحصول مقاصد حسنة اللهم يا الله إن الله يرزقنا كمال المتابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال والنيات والعادات والعبادات وأن الله يجعل أعمالنا منضوية في أعماله ونياتنا في نياته وتوجهاتنا في توجهاته صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله يدخلنا في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل عليه يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاه وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل عليه واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل عليه ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على اللهم صل محمد وسلم عليه واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأربع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك أزكى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عدوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى ولهت نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا
يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهبرانا صلى الله عليه وازدادت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه واقصد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية حبيبي طبيبي شفيع قمر الهداية وكوكب عناية ربانية مصباح الرحمة مرسلة وشمس دين الإسلام صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشتاق وفؤادي قد بادي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن نذر من مشاه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بأتواب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه واسر إلى الإبن الموصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شادا واغفر أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كعلم برمه لإسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأهزان ورأس كما قد جاء علمت فيه أن المهيمن شرف الأكوان بالطور مغ في بطنها فاستبشرت سودنا المخاض فعسر أردوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الذي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلوا على النبي محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
أنت إكسير ومالي صلوا على النبي محمد مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه صلوا على النبي اللهم صل محمد. عليه. Ahlan wa sahlan bihudurikum al-mukarram Romo Kiai Haji Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Magister Agama, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gasek Malang Jawa Timur, soho Ibu Nyai. Para jamaah hadirin diaturi maju mawon sedaya, beto kursine piyambak-piyambak. Gus Makmun. Cih.
dihimbau kepada seluruh santri jamaah selain banser dimohon untuk memasuki tarub tanpa terkecuali. Seluruh jamaah para santri yang masih di luar tenda dimohon untuk merapat masuk ke dalam tenda. Panggilan Al Ustadz Hayun Hajar Aswad untuk standby di lokasi. Pindah malih dihimbau seluruh jamaah yang masih ada di luar dimohon untuk masuk ke dalam tenda tanpa terkecuali kecuali banser dan anggotanya. Sampun terkondisi sedaya nggih. Siap pengawasan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang kami muliakan. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Magister Agama, beserta ibunya ingkang tansah kaula ta'zimi. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Sofwan Shihab selaku Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ogan Komring Ulu. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Romlan Bisri selaku Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur. Romo Kiai Haji Husnuddin dari Lahat, Romo Kiai Haji Mudzakir dari Bukit Kemuning. Ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Haji Muhammad Rusti, keluarga besar Bapak Haji Ali Imron beserta keluarga besarnya yang dimuliakan oleh Allah, segenap pengurus Nahdlatul Ulama, para pimpinan pondok pesantren, para kiai dan ibu nyai yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah dan bermujalasah dalam rangka pengajian akbar, yakni Walimatul Urus Mbak Baratut Takiyah, putri kedua dari Bapak Haji Ali Imron, dan Ananda Ahmad Rikza Muhtada, putra pertama dari Bapak Abdul Rahman. Yang mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan fitini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan keriban Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
satu-satunya nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Tempatan dengan 7 Rajab 1445 Hijriah. Dengan tertib acara, 1 pembukaan, 2 pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan tuan rumah, yang keempat tausiah sekaligus doa. Marilah kita awali acara pada kesempatan malam hari ini dengan melafalkan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala niyati shalihah liridha ila ahli syafaati Rasulillah lima qasidin al-hasanah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan rangkaian acara yang kedua. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh Al-Ustadz Hayun Hajar Aswad, Sarjana Pendidikan Islam. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalihha. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Kepada Al-Ustadz Hayun Hajar Aswad dari Lampung Utara dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahimakumullah, marilah kita dengarkan sambutan atas nama Sohibul Hajat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Ki Haji Sofwan Sihab dumateng panjenenganipun kaula sumangga ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da hadratul muhtaramin, panjenenganipun Romo Yai Marzuki, di mana beliau saniki lagi viral. Muga-muga tambah derajate, amin. Amin. Sedaya kiai ingkang hadir, ibu-ibu muslimat, tokoh-tokoh agama ingkang kula hormati, wabil khusus Di Haji Imron ingkang kula hormati, niki sing welek dhewe niki. Nggih. Sedaya panitia ingkang kula hormati, sedaya jamaah ingkang hadir, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Namung muter-muter mawon. Selajengipun matur suwun dhateng panitia, sedaya panitia pun pinten-pinten dinten niki krencangi adik kula ingkang nami Haji Imron. Muga-muga sedaya jerih payahe baik tenaga maupun pikiran mugi-mugi dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Kami sekeluarga hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Yang ketiga kalinya terima kasih kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik yang diundang maupun yang tidak diundang. Memang sifatnya pada malam hari ini adalah bukan pengajian walimahan, tapi memang pengajian akbar. Kita sama-sama ingin bertabaruk kepada beliau Hadratul Syekh Marzuki Mustamar dari Malang. Mugi-mugi napa ingkang dipun dawuhaken mangke dados tambahi ilmu kula panjenengan sedaya. Pramila kula mboten matur kathah karena wekdalipun mangke kirang. Semanten ingkang saged kula aturaken, nuwun sewu sedaya kesalahan kekirangan kami mewakili keluarga besar Di Haji Imron mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng Romo Kiai Haji Sofwan Shihab dipun aturaken matur sembah nuwun. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sampailah kita pada acara yang kita tunggu, yakni Mauidhah Hasanah sekaligus doa ingkang dipun kasampaiaken dumateng Al Mukarrom Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar Magister Agama pengasuh Pondok Sabilur Rasyad Malang Jawa Timur. Dumateng panjenenganipun kawula sumangkaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para masyayikh, para kiai, para ulama, para asatid saha punyai langkung-langkung Kiai Sofwan, Rais Suriyah PCNU Oku Timur, Oku Raya, ugi sahibul walimah Bapak Haji Imron saha Ibu putra wayah, muga-muga sedaya barokah, sehat wal afiat, panjang umur, dakwah hasil, ilmune manfaat, santri murid putune sedaya manfaat. Amin Allahumma amin. Sampun Mas motone. Nah, moto bolak-balik ganggu ngaji. Aja kakean gaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para tokoh masyarakat, para pejabat ugi aparat, Pak Camat barangkali rawuh, Pak Lurah, Pak Polsek, Pak Danramil, Intel. Lah Intel biasanya mesti rawuh. Napa malih menjelang Pilpres ngeten iki. Senajan yo sarungan. Senajan yo seragam Ansor bareng. Muga-muga sedaya sehat, selamat, panjang umur. Amin Allahumma amin. Sedaya undangan, masyarakat, wali santri, alumni, pengurus, para asatid, para santri sedaya, banser, napa malih niki? Bagian konsumsi, napa malih? Sedaya mamnah utamanipun manten Mbak Barotut kalih Mas sapa iki mau? Mas Rizza. Nggih. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma kfil arusain bihalalika an haramik wa aghnina wal arusain bifadlika amman siwak. Allahumma hfadna wahfadil arusain fi hifdika wa jiwarika wa amnika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi syarrin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma sallimna wa sallimil arusain min afatid dunya wa adabil akhirah.
Allahumma yassir lana walil arusain umurad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana walil arusain fit dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna warzuqil arusain auladan salihin wa banatin salihat wa dhurriyyatin tayyibah. Allahumma arzuqna warzuqil arusain rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Dzalika kulluh bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa karamati ahli baitih wa sahabatih wa karamatil a'immatil arba'ah khususan imamana Syafi'i wa karamatil imamin Nawawi wal Ghazali wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa karamati Wali Songo wa karamati muassisi Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Mbah Wahab Mbah Bisri wa karamati masyayikh Ploso Mbah Jazuli Mbah Hamim Mbah Munib Mbah Fuad Mbah Zainuddin Mbah Mahfud wa karamati wa barakati da'awati abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kula niki ndamel Jawa napa Indonesia niki? Oh, Mbah Yai ndamel Jawa paham tau? Satu dua yang kurang paham nanti paham. Para rawuh sedaya la ing syakartum la azidannakum. Demi Allah kalau kamu mau bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Cara bersyukur menjaga kenikmatan itu jangan sampai hilang, plus menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bersyukur. Duwe bojo Mbak Barotut gantenge kaya ngono Mas Rikza, kudu mok jaga, aja mok kamplengi. Dirawat sing apik, diladeni sing apik, masakne sing sedep. Makane bocah mondok aja bolak-balik nggodhog mie ae. Mondok niku senajan kadang pihak pondok, pihak dalem punya kebijakan daharnya maaf, daharnya cateringan dari dalem. Tapi tetap ada baiknya seminggu sekali nopo-nopo bocah-bocah pondok rame-rame masak bareng-bareng. Piket kalih ben punya pengalaman bumbon-bumbon, kalih ben gadah pengalaman masak. Mondok teng pondok modern nedone nyuwun sewu no prasmanan sedaya, cateringan sedaya 6 tahun ra tau masak blas. Ya mung pisan pindho masak mie niku. Barang rabi setahun bojone rambutnya berintik. Wong bendina digodhokne. Lah ngono kuwi jenenge ranjaga wong lanang. Lah neng omah mek kur masake ngono tok, bumbune sengak. Sementara warung pinggir dalan kok sedepe. Suwe-suwe wong lanang sering marung neng pinggir dalan. Nah, sing dodolan nyun sewu, ya rada genit pisan, endel pisan. Halo, suwe-suwe kecantol atine, ilang bojomu. Makane ayo disyukuri, ayo dijogo. Diikat hatinya. Terus pundi cara mengikat? Nyun sewu diladosi sing sae ndi Barotun. Masake kudu enak lho Barotun.
Wis mbuh aku ora ngerti. Pokok lek iso senajan rebung rasane enak. Senajan mung terong sing lanang yo seneng. Sampai kira-kira rasane ngungkuli sing teng warung-warung niku. Sehingga luweh seneng luweh kerasan nedha teng griya timbang teng warung. Bukan hanya rasane top, tapi anggene ngladosi dipendhene piring, monggo Mas ngersakaken napa? Mengki lek enten pindang, nyuwun sewu ndi Barotut. Pindang aja nyoh, aja ngono. Ndase iku diilangi, rine diilangi, monggo Mas ngono lho. Nggih. Lek neng omah ra tau mbok ladeni ngono kuwi. Gek neng warung diladeni ngono bre, masyaallah wis. Wassalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin. Terus senajan neng omah iku wong wedok ya disawangi ya pantes. Ojo mung lek arep acara muslimat berdandan, acara fatayat, berdandan, rapat, acara manten, neng omah lebus, ojo, halo, wong lanang neng omah ya rada enak didik, wong wedok utamane dandane ambune kudu sing wangi. Wong dodolan ning warung mesti bengese ya jos, wedakane ya jos, endele ya. Nah, setengah omah diperenguti ae. No, mangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dandane oleh ganjaran, terlebih niate gawe nyenengne sing jaler. Jogonen Barotut, jogonen tenan ojo sampai wong ngliya. Ojo sampai katut wong liya. Masak sip, pelayanan sip, laden-laden yo sip, servis yo. Napa? Servis yo sip bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus senajan tanggal tuwek rodok loro untu duwe entek ya tetep mesem. Ya senajan mesem rada abot lek tanggal tuwek ni. Tapi ya tetep mawon mesem, wong mesem ning sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Lehmu mesem nalika ngadep ning kancamu kuwi dadi sedekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sak teruse Barotut lagune kok Barotut biyen ono ning debat pilpres ono sing lagu ngono iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu wong wedok neriman akeh syukure dibelanjani seberapapun itu secara umum buat laki-laki semakin semangat. Orang mau hargai, orang mau matur suwuni. Wong lanang nyuwun sewu, jangan kamu kira malah semangat untuk kerja yang tambah-tambah. Malah nesu ra nyambut. Mas ra mulang apa? Mulang renek gunane. Enggak nyambut gawe percuma. Tapi lek kok diparingi sedaya to Mas, masyaallah Jawa Timur. Nggih. Lalu nyun sewu Mbak Barotut nawa itu Mas lali maneh sapa iki Mas Rizza niku wis dadi jodohmu donya akhirat. Lamun tahun ngarep gudiken bare basane. Ojo sampai
gara-gara sing lanang loro, sing wedok loro, malih ayune rada ilang, gantenge rada ilang, terus pengen jadu lamun koncoku sing SMA mbiyen aja ngono. Kuwi ganteng tapi duduk nakamu. Kuwi ayu tapi nek wong liya. Sepeda ni aluang sepeda Suprafit tapi nek dhewe. Timbang Ninja tapi nek wong liya. Mending omah gedhek tapi nek dhewe. Timbang omah magrong tapi nek wong liya. Lah bojo yo ngono. Mbok menawa besok malih rapate ganteng, malih rapate ayu. Iku masih ra ganteng rayu yo nek-neke dhewe. Monggo dirawat, monggo diopeni, monggo dijaga, monggo disyukuri. Ditlateni nggih. Penyakite wong Jakarta artis nih. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu rabi. Tapi setelah nikah tetap mawon syuting. Nah garwane tenggriya wong nyusoni anak. Ya wis rapate ketara ayu wong nyusoni anak. Perute nggih rada gembrot wong tas babaran. Nah di lokasi syuting bintang sing lain iku yo jenenge syuting yo. Masya Allah. Lek dandan, lek make up, Masya Allah. Nah seringkali terus terjadi cilok. Kok cilok? Walek ngarani? Pokoknya ngono kuwi wis. Cilok ya. Hampir 100% artis niki gagal mempertahankan keluarga. Hampir 100% pegatan. Napa? Sebab teng omah kadang tak dandanane biasa, teng lokasi syuting dandanane luar biasa. Nggih katut wong liya. Garwane jenengan kepala SMP, Pak Camat, teng mriko setape ayu, sekretarise ayu, lah sing ning omah. Lah ngono kuwi lho. Monggo disyukuri dijogo. Elek apik nak aku tak jogo sampai akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas Rikza ndi Mas? Siji sama wis gak oleh tolak-toleh. Lamun besok 5 tahun kas Mbak Baroti malih lemu ngono. Ayune malih rada kurang. Gek zaman malah gagah dadi pengusaha muda. Gitu. Mobile Pajero Sport. Awas ojo sampai katut wong liya tenan. Wong wedok niku uripe ayem tentrem, sakinah, senajan yotrone titik, asal sing laki-laki niku benar-benar setia. Kok dadak sing lanang mulai tergoda orang lain atau menggoda orang lain? Kayak kadang wong wedok ya roh lho. Pertama niki curiga masih loh, wong biasa bendino semangat terus. Bendino ngelepi sawah lo banjir terus. Lah saiki wong ngelep seminggu pisane kok ora banjir. Jane ana apa to? Apa tuku sawah neh ning kono ngono? Napa? Elang ya. Wong wedok iki senajan sing lanang ngomong ora,
Wong nyatane lho ora iso banjir. Nyatane lho wis ora semangat. Pasti udane niki utah ning sawah li. Lelek pun ngoten niku para rawuh. Wis mulai bubrah. Wong wedok wis enggak percaya karo sing lanang. Suwe-suwe saling curiga, saling tuduh, saling fitnah terus pegatan. Maka kula nyuwun saksi wong sakmene kae. Mas Rizza siap enggak mendua. Tenan lho ya. Tak santet teko Malang dadak rapi maneh. Wis ben bojomu ayem atine. Engko ning jero kamar demi Allah wallahi kula manut Kiai Marzuki ora wayuh. Siap ya? Lek wong lanang komitmen tenan enggak membagi cinta, enggak membagi hati kepada orang lain. Wong wedok atine ayem. Napa? Setuju ya? Lek atine ayem, blonjone cukup, sejahtera lahir batin. Lek sejahtera lahir batin, mangke salat duha yo khusyuk. Deres ba'da maghrib yo rutin. Nyinaoni anak nggih ikhlas. Ngeterne anak teng TPQ nggih ikhlas. Lamun anak loro ngrawat bocah loro ikhlas. Sebab lek sing lanang mboten gregetne. Sing lanang mboten nganyelne ngono lho. Apa nganyelne? Napa? Pokoke ngono kuwi wis. Mboten jengkelne iki lho. Kadang wong lanang iki dalil. Kene Dik, ayo. Lek ra gelem laknat malaikat lho. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ta'arrajulu imra'atahu," ngoten niku kiai didalili. Tapi mboten konsisten. Tapi mboten konsekuen, nglarani ati ngregetne nganyelne. Lah wong wedok dilarani atine, bareng loro ati dipeksa kon ngladeni. Lek ra gelem ngladeni didalili jere dilaknat sampai isu. Sing wedok ya pondokan, ya dalil pisan. Saling menjaga para rawuh. Lajeng nomor kalih Mas Rizza. Saman mbuh sugih mbuh melarat. Modal mbuh akeh mbuh titik. Wong wedok niku nyawang wong lanang sregep nyambut gawe niku ayem. Perkara batine akeh po titik sugih po melarat, duwe akeh po titik engko. Pokok nyawang wong lanang sregep salat, isuk salat duha, nyambut gawe ndang tandang ning apa ning kene kebon apa? Nggih ndang tandang, ngontrol karyawan ndang tandang. Wong wedok nyawang wong lanang sregep wis marem. Senajan kadang ya ana jepluke batine titik. Sing males si nyawang wong lanang turu, ngopi, ngroka, morang marung. Hopa HP, menyeti HP. Ya senajan, Mas kok ngono itu bendino turu-turu. Mas ngene lho dhuwitku akeh. Wong wedok iki panggah ra seneng. Kranten lamun duwe akeh kok sregep nyambut gawe. Duit niku berkembang. Lek duit berkembang, esuk iso daftar kaji, iso nguliahne anak teng kedokteran. Iso bangun masjid pondok sak tunggalane. Aja kok rumangsa dupeh duwe akeh
terus ra nyambut wong wedok sebel nyawang wong lanang ra nyambut gawe. Halo, nggih Bu. Wis wayuh ra nyambut gawe. Ngerokok ngopah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor 3, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas Rizal, endi mau Rizal? Saman enggak oleh egois. Mbak Barotut yo ora oleh egois. Terus pundi? Ngeten lho. Halo. Napa niku tanda? Saged dilanjut mboten niki. Tapi aja rame madem mriki. Aja egois wong wedok wong lanang niku. Nek iso wong lanang berusaha sekuat tenaga membahagiakan istrinya, nglampahi ngoten niku, wong lanang aja leren-leren. Lek kira-kira wong wedok durung mengalami sesuatu. Halo. Ngerti perang ini? Kadang wong lanang niku nyuwun sewu, mungkin nggih kula barang. Niku egois. Nglampahi ngoten niku wis sampun tinggal dada. Gek sing wedok durung ngrasakne apa-apa. Batam kuncine siji. Dimanapun Mbak Barot kali Mas Rizal gawe omah bangun keluarga, ojo adoh-adoh teko kiai. Boyong tengene Jakarta dan golek informasi rumahnya Kiai NU terdekat siapa. Sowan kali tiang sepuhe dipamit pisan, dititip pisan. Mbah Yai niki putra kula mantu kula titip. Enten apa-napa nyuwun dijewer, nyuwun dibimbing. Terus teng mriku nggih sing sering sowan. Teng Batam ndang goleki daleme kiai. Teng Aceh yo ndang goleki daleme kiai. Kita-kita tiang nem jangan sampai hidup tanpa bimbingan kiai. Kenapa teng perusahaan-perusahaan itu sering ustadznya di perusahaan itu Wahabi. Khotib di masjid perusahaan itu banyak khotib yang Wahabi. Nek sampean ngilmune pas-pasan, terus mboten nyedek kiai, mboten manut kiai, mboten nate mireng dawe kiai, bolak-balik dikhutbahi karo ustadz Wahabi, ya suwe-suwe NU ne ilang, suwe-suwe aswajane ilang. Niki mawon tentang manten, ojo adoh-adoh saking kiai. Berikutnya lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Wau matur harus kita jaga. Termasuk kita niku dadi Islam harus kita jaga. Enggak ada pondok harus kita jaga. Enggak ada NU harus kita jaga. Enggak ada muslimat harus kita jaga. Dijaga supaya organisasi kita, supaya jam'iyah kita, supaya pesantren dan lembaga kita tetap mendapat kepercayaan dari umat, tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, dari rakyat. Ojo sampai NU ne mboten dijogo. Ojo sampai pondoke, sanawiyahe, aliyahe, diniyahe mboten dijogo. Ojo sampai SMK ne mboten dijogo. Ojo sampai muslimate mboten dijogo. Carane jogo terus pundi supaya orang lain tetap percaya dengan kita. Lek tetap percaya panggah nyekolahne teng mriki. Lek tetap mendapat kepercayaan panggah mondok nih teng mriki. Kalau ribuan warga tetap saja nyekolah nih mondok nih anak teng pondok NU, maka sampai kapanpun
warga masyarakat ini kita tetap ahlu sunnah wal jamaah. Lek warga rapatek percaya teng NU, rapatek percaya teng kualitas lembaga NU, luweh percaya teng Syiah, luweh percaya teng Wahabi, luweh percaya teng lembaga-lembaga lain, maka anak kecil-kecil itu yang mendoktrin akidahnya, yang menanamkan akidahnya bukan kita tiang NU, tapi orang lain. Suwe-suwe gede keluar dari Nahdlatul Ulama. Nah, sekali lagi, monggo Islami dijogo, monggo jamiah dijogo, monggo lembagane pondoke dijogo, monggo masjid sampai TK dijogo. Carane njogo siji, catet. Marzuki ya wajib nyatet, ya wajib nglakoni. Nyun sewu, ojo tukaran, ojo berpecah belah. Awal mula penyebab kualitas yayasan turun, kualitas pondok turun, ngajinya turun, niku nyun sewu pengurus tukaran atau antar duriyah tukaran atau antar yayasan tukaran. Lelek wis tukaran para rawuh, ora mungkin mikir kualitas menurun, sementara yang milik orang lain, yang milik Syiah, yang milik Wahabi, yang milik Kristen Santo Yosef, akhirnya warga lebih percaya menyekolahkan anaknya ke lembaga milik orang lain. Tak suwun, ojo tukaran. Lah penyebab tukaran itu satu, ora ikhlas. Dari awal boten nawa itu berkhidmah, nawa itu nih golek-golek, nawa itu nih memperalat lembaga, memperalat NU, memperalat pondok untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan politik. Niki mesti tukaran, mesti berpecah belah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di samping penyebab tukaran ini boten krono Allah niate, kadang tukaran itu karena poin-poin, pasal-pasal yang ditulis di dalam akta yayasan niku enggak tegas. Harusnya dari awal ini tegas. Besok pondok sing tak bangun iki statusnya wakaf. Yang wakaf iku batas iku sampai iki surate iki wis diurus sertifikat wakofe beres. Lalu memilih pengasuh piye damel rumus yang berak jadi pengasuh zuriyah yang paling alim. Kalau enggak yang paling alim, meskipun mungkin anak barep, maka piyambake mungkin cukup di ketua yayasan, boten dadi pengasuh. Rumusnya kudu wis ditulis di poin-poin akta yayasan. Yang niku sampun disahne teng apa Depkumham Menkum. Yayasan berbunyi bahwa ini bernaung di bawah Jam'iyah Nahdlatul. Ada cucu sekalipun kalau enggak Nahdlatul Ulama enggak berhak menjabat ketua yayasan, enggak berhak duduk di pembina yayasan, enggak berhak duduk jadi kepala sekolah. Dari awal harus tegas. Lek mboten tegas, mboten jelas, iku dadi sumber konflik, malih tukaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dong napa mboten iki? Terus nomor 3, penyebab tukaran iki mboten profesional.
Ada yang jelas-jelas pinter malah ra tinggi. Terus sing ra patek pinter malah tinggi. Ngene iki lho sing garakne napa? Garakne ruwet. Terus lek enten napa-napa tiang laporan ini durung mesti bener. Ojo langsung berdasar laporan itu kamu vonis. Ketua yayasan langsung membuat surat pemecatan kepala sekolah. Ojo. Sing lapor ditimbali. Kepala sekolah ditimbali. Niki kon golek saksi, niki ya golek saksi. Si pihak ketua yayasan juga terus cari informasi selengkap-lengkapnya. Plus istikharah barang. Barulah dek ambil keputusan. Lek gegabah mong gara-gara laporan, gara-gara pembisik, gara-gara fitnah dan gak pernah ditabayun, akhirnya orang berkualitas terbuang. Orang berkualitas niki lho sing garakne lembaga kualitasnya turun. Halo? Penyakit kita nggih ngoten niku. Wiritan sregep, tahajud sregep, istighosah sregep, tukaran istiqomah. Repot Kiai. Ojo tenan, ojo tenan. Dil. Jaga para rawuh lembaga kita, organisasi kita. Nomor kali, nyun sewu, jangan memberikan jabatan, posisi kepada orang yang tidak punya keahlian. Yang nggak punya keahlian bagian dongoai. Yang nggak punya keahlian bagian wiritan. Pos-pos penting di NU, di muslimat, di pondok, di yayasan harusnya dipegang orang yang memang punya keahlian di situ. Nyun sewu. Gara-gara dari awal pun boten patek ikhlas. Pilihan ranting wis gak ikhlas. Pilihan MWC gak patek ikhlas. Pilihan PC, PW gak patek ikhlas. Wong jenenge gak patek ikhlas, punya kepentingan, punya target-target. Awas kok, lah aku sing menang kon, tak enteki kon. Begitu menang dengan cara apapun, wis dendam kusumat dilaksanakan. Mengelola organisasi berdasarkan like and dislike, boten menjaga mutu. Akhirnya wong alim sikat, doktor alumni Al-Azhar sikat, wong ahli hadis hafalannya 3.000 lebih sikat, disikati. Sementara Muhammadiyah malah justru merangkul kader yang top-top. Pengurusnya profesor, doktor, Al-Azhar, Saudi, Yaman, Irak, macam-macam. Lek sampai itu terjadi para rawuh, suwe-suwe kualitas Muhammadiyah lebih unggul, lebih tinggi daripada NU. Itu loh namanya mendowngrade NU. Itu namanya merendahkan NU. Ojo loro ati. Sing menang ngayomi. Senajan biyen kuwi enggak di barisan pendukungnya, wong-wong berkualitas ya tetep diajak. Sing kalah ya ojo loro ati. Lah kita nih sing kalah nyantet, sing menang nyepaki wis padha ae. Niki mboten jaga jamiyah, mboten jaga lembaga, mboten jaga yayasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Hadirin rahmakumullah. Nyun sewu. Kita niku lucu. Wong Cina, Kristen, non Muslim buka toko laris. Nggak ada satupun dari kita yang sakit hati, iri dengki, nggak ada. Malah jadi pelanggan. Tapi ketika yang buka toko laris ini podo Islami, podo Ansore, podo Muslimate, Bu. Wah, di pandemi lemah kuburan. Sing matine Selasa Kliwon lho. Kene opo neng wong kafir enggak iri, enggak loro ati. Neng podo Islami, podo NU ne kok loro. Niki lho penyakit kita. Koncone Kristen terpilih dadi ketua Dewan Gereja sak Sumsel. WA selamat mabruk ngene. Bareng pilihan NU wilayah zaman kalah koncomu menang. Nyuwun sewu. Sing menang niku senajan pesaingmu ya sik padha Islame lho. Ya sik padha ya padha kadere. Apa abote terus rangkulan salaman mabruk. Lah wong Kristen di mabruk kok. Lah dadak wong NU malah disantet. Penyakit kita yang ngoten niku. Makanya akan meningkatkan kualitas yang angel wong senengane tukaran. Halo. Gadah pondok wonten konco alumni Lirboyo, Ploso, Sarang gawe pondok. Dari pondok kita mung jarak 500 meter. Lek pancen wong mukhlis enek pondok anyari malah disambut. Masya Allah marem. Kula niki wis sepuh. Mriki penduduk ana 5.000. Lek kiai ini kula tok ra nutut tenagaku. Dilalah lho kiai jenengan rawuh ngadeg pondok teng mriki. Kula marem ngeten iki. Kula iso bagi-bagi pun mengke RW 1 kula pun RW 2 jenengan. Kan yo enak to enek kiai liya malah. Nggih to? Lah niki ya ora. Pondok kiai liya mbangun pondok anyar kuwatir nyaingi, Bu. Wah. Wacane Hizib Nasor ping 7. Ayat kursi 313 tambah alam taro ping 11 tarmihim baleni ping 11 terus ditutup narutu bikal ada ngono kuwi. Damel nopo kiai? Lho ben pondok anyar ndang bubar. Lha ngene iki piye? Wong sekolah Kristen ramok hizib. Gereja gede, jamaah akeh, sampean yo tenang ora mok hizib. Bareng kiai anyar lagi madeg duduk pondasi lho wis mok. Iku hizib apa nyantet jane ngene. Penyakit kita iki ngoten niku. Ikhlase kirang. Kayak padahal nyun sewu kiai ustad mungkin juga pengurus NU kula mboten ngerti. Niku lek dolanan agama. Memperalat agama. Besok ini dadi celeng. Lan jenengan waca lah teng Ihya niku lho. Dengan juz setunggal yang Kitabul Ilmi menten-entean badhe munggah teng rubuk ibadat. Teng mriku wonten cerita Nabi Musa kelangan murid yang dikader harapannya mengganti Nabi Musa. Dadak ilang digoleki pirang-pirang dina ora temu, panggih malaikat Jibril nuntun celeng. Musa takon, mboten sumerep murid kula. Lah muridmu tak tuntun iki lho. Dadi celeng. Lah kok dadi celeng kepriye?
ya mbuh takono pangeran ngono. Nabi Musa sujud munajat nyuwun jawab saking Allah. Kene apa kok murid dikader sampai ngalim, kok malah dadi celeng. Saimut kula kalimat teng Ihya ngeten. Jawab dari Allah, innahu yatlubu dunya biddin. Muridmu kuwi golek donya dengan memperalat agama. Saiki usum pilpres. Tenan. Aja ngedol NU tenan. Saman duduk santrine Mbah Hasim lho. Lek ngedol NU. Saman dadi musuhe Mbah Hasim tenan. Aja tenan. Halo. Aja milih krana diparing-paringi. Kalau secara ideal kuwi tak pilih krana padha Islame. Enggak salah wong Islam milih padha Islame. Kuwi tak pilih krana padha sregep salate. Ora salah. Wong sregep salat condong milih sing sregep salat. Wong sing ra salat condong wong milih sing ora. Ini wajar, ngoten wajar. Halo. Lek sampai milih krana nrimo-nrimo, apalagi terus NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, saman jual, saman kondisikan untuk mendukung sesuatu gara-gara niku iso-iso dadi celeng lho niku. Innahu yatlubud dunya biddin. Golek donya dengan memperalat agama. Halo. Monggo dimirengaken dawuh Nabi. Niki hadis qudsi. Salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Wonten wong telu sing niku dadi musuhe Gusti Allah ning dina kiamat. Salah satun la yang durullahu ilaihim wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ana wong telu pangeran enggak gelem nyawang. Apa lek enggak gelem nyawang? Nyawange moh. Artinya Allah enggak mau peduli, enggak mau memperhatikan. Nyawang moh, ngejak omong moh. Dan mereka diancam azab yang sangat pedih. Sapa wong telu sing dimusuhi Allah. Niki hadis Bukhari. 1, rajulun aqtabi tsumma ghadar. Orang yang bersumpah demi Allah ternyata mengingkari sumpahnya. Sing nyalon DPR ojo ingkar sumpah. Sing dadi pejabat disumpah lho wisan. Ojo ingkar sumpah. Bahkan demi keselamatan akhirat. Kalau atasanmu ngejak nyimpang dan sekiranya perintah atau ajaan itu mengingkari sumpah, sama dipecat rapopo. Yang penting selamat akhirat. Ya, timbang belani atasan menyelamatkan jabatan, akhirnya ciloko teng akhirat. Rajulun a'tabi tsumma ghadar. Orang yang bersumpah menyebut namaku demi Allah, mari ngono wani mengingkari sumpah. Nomor 2, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Orang yang menjual manusia. Ini kadang-kadang nyuwun sewu PJTKI apa? Niku lho sing kon daftar. Baru kirim ning Hongkong. Tiba ning kono diculne enggak karu-karuan. Ngoten niku. Akhirnya teng mriku enten sing dadi pelacur barang. Niki jenenge menjual manusia. Dosane gede musuhe Gusti Allah kuwi. Lah nomor 3, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. In a'tahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhita. Orang yang dalam mendukung kepemimpinan seseorang
didasarkan oleh piro? Wani nggak punya idealisme, jihadnya hilang, dakwahnya hilang, akidahnya hilang, amar ma'ruf nahi mungkarnya hilang. Yang ada ini baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Lek kebagian ndukung, lek ra kebagian porek ngamuk. Mental munafik ngene sing ngrusaki agama, ngrusaki pesantren, ngrusaki jamaah, juga ngrusaki jam'iyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih rusak lagi sing ngono jumlahe luwih akeh, luwih kuat timbang sing tulus-tulus. Sing tulus-tulus jumlahe titik menenge ngalah. Sing ngono-ngono jumlahe akeh, iso minah kono. Wah, tambah ndang rusak lek ngono. Ayo nikmati dijogo. NU lek ramok jogo tenan. Akhirnya warga niki lebih percaya pada organisasi lain daripada NU. Umat lebih percaya pada pondoknya orang lain daripada NU. Tunggonono 100 tahun kas kuburamu sepi, wis renek wong ziarah, canggahmu wis dadi Wahabi. Woi, haul ilang, manakiban ilang, istighosah ilang. Tapi lek kita tetap njogo, NU tetap dipercaya, jos. Maka anak kita mondok teng pondok NU, anak kita dari Ibnu yo NU, anak kita nderek PMI yo NU, anak kita nderek Ansor yo NU, mondok Krapyak, Ploso, Lirboyo, Sarang yo. Nah ngono lho. Sampai kapanpun tetap tahlil, insya Allah 1000 tahun luweh tahlilan gak mati mas. Pokok NU ini kita tetap dipercaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo tukaran. Terus nomor loro sekali lagi mengedepankan kualitas. Konco-konco, teng Jawa Timur enek UK Petra, Universitas Kristen Petra. Itu lek nggak salah terbaik swasta sejak Jawa Timur. Masya Allah. Sak kampus sih profesor insya Allah 50 luweh. Kalau kita kadang sak prodi atau sak jurusan dokter mung loro telu, Petra sak jurusan sak prodi dokter iso 10 luweh mas. Benar-benar menjaga mengedepankan kualitas. Ya akhirnya diminati sampai banyak orang muslim pun kuliah di situ. Apa gak bahaya akidahnya mas? Gak bahaya kan? Ada sekolah Ciputra, milik Ciputra, SD SMP. Itu yang menyekolahkan anak ke situ, termasuk Nyun Sewu, dosen UIN Sunan Ampel. Saya ngelarang yo ra iso, wong dia kepingin anaknya punya masa depan. Dan SD SMP Ciputra bisa menjawab tantangan itu, bisa menjamin masa depannya top, masuk kedokteran siap, masuk jurusan nuklir siap, menghantar ke Harvard University siap. Niku SPP ini 3 juta. Ngono laris pol. Nah kita nih krono kualitas kurang. Ditarik SPP 50.000 kumat ayane dah. Halo.
Monggo lembaga ditingkatkan kualitasnya. Kualitas pengajarnya ditingkatkan. Organisasi jamiah monggo ditingkatkan. Siji sing rukun aja tukaran, ikhlas krana Allah. Nomor loro, nyuwun sewu, yang enggak punya keahlian mundur mawon. Jenengan mawon Bu. Jenengan mawon Bu. Pun sakniki sing pinter jenengan mawon Mas. Ngono. Halo. Nomor 3, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk terus meyakinkan pada umat mereka tetap percaya pada kita. Nyun sewu. Ojo khianat. Ojo cacat moral. Kok ono guru, ono pengurus yayasan main perempuan. Wes cepet dieksekusi. Mumpung durung konangan wong akeh. Lek orang dangdang selak mambu Mas, sak kampung mambu. Suwisi anak tarik satu persatu. Apa? Pondok dijogo ojo ana geng-gengan. Bocah anyar enggak kerasan. Karena neng kamar kene anek geng-gengan. Bocah anyar enggak duwe kanca, enggak duwe geng dibuli. Sadu jaluk duit, jaluk rokoke. Lha iku lek randang ditangani Mas. Selak nyun sewu. Polisi masuk koran, masuk medsos, buyar. Ojo sampai cacat moral. Halo. Ojo sampai khianat. Nyun sewu. Kita yang kebetulan nyun sewu. Salate bolong-bolong, rasah dadi pengurus NU. Nggarakne dicacat kalih kanca di luar NU. Kita yang masih main duit, mboten usah ngelola pesantren lah. Mboten usah macung dadi kiai. Nggarakne dadi cacat. Sing ngacati lho wong liya. Apa? Duit dari bos fulan bagi untuk keperluan ini. Nanti bos itu minta laporan loh Mas. Bos yang non muslim itu minta laporan. Bos roh. Oh kiai ikon dari mau 50, kiai ikon dari mau 100 roh. Nah kiai yang dalam catatan terima niku lek haram. Karo bos iki diguyu ae. Ih, wong sampean yo gelem dadak aja kereng-kereng iki wong sampean yo gelem. Sampeyan wis nrimo kiai ra usah kereng-kereng. Wis renek regane, renek wibawane Mas. Ini menjatuhkan marwah Nahdlatul, menjatuhkan marwah lembaga atau pesantren. Tenan. Lek dadi pengurus wes nawaitu kenceng apapun resikonya demi menjaga marwah Nahdlatul lan jenengan pokoknya kenceng bertahun-tahun puluhan tahun terkenal kenceng ngapusi ranate goroh mboten nate curang di bidang keuangan mboten nate khianat mboten nate tarku salat mboten nate dan masyarakat santri kenal sampean bertahun-tahun pancen lurus. Nah, sing terkenal lurus niku kalau sewaktu-waktu difitnah sekalipun, difitnah enggak mempan Mas. Jamaahmu muridmu panggah ra percaya karo sing fitnah. Kak, Mbah Yai ra ngono kuwi kok. Aku kumpul bertahun-tahun Mbah Yai ra tau ngono kuwi. Wong niku lek yakdzib terus la yazalu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Suwe-suwe kalau Gusti Allah dicap sebagai
pendusta lek tukang goroh. Tapi lek goroh khianat pisan ndang tobat, insyaallah ndang dibuseng. Lah 5 tahun kas baleni neh. 5 tahun kas. Alah sampean suwese dicap kiai bayaran. Suwese dicap kiai dodol agama. Dawuhmu ra mandi. Dawuhmu ra mantep, ora bobot, Mas. Ora dikuku. Halo. Niki wabot nih, kula dhewe abot. Aja cacat moral. Aja khianat, aja plin-plan. Lamun kesandung ndang njaluk ngapura. Lamun keliru ndang tabayyun, ndang klarifikasi. Gek ndang beres. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula tak cerita titik. Sanding kula niku seminari. Rodo etane maneh sanding tidar stiki seminari. Enten lari seminari teng griya niku. Calon biarawati barang niku. Calon apa iku jenenge? Pendeta lah. Napa? Ngoten niku. Ya Allah. Kalau kita istilah zuhud wirai. Wirai zuhudnya itu iso ngungkuli santri. Kan begitu masuk itu nekat nggak akan nikah selamanya mereka. Calon pastor. Saman sak wulan diwe dhuwit piro Mas? Untuk semuanya ke makan minum semuanya 500.000. Cukup ya cukup ya 500.000. Kadang kami sehari makan sekali ya. Mereka Kristen Mas, Katolik. Tapi demi menjaga marwahnya, sak wulan sangu 500 mangan opo anane dilakon. Lah kita sing Islam tambah koceh duit. Ya lek duit padang lho, duit remeng. Muga-muga lewat matur kula niki yang sempat menerima balik nih malih. Kula salut kalau kirun. Nang YouTube ana kirun. Duka ana napa marama kirun ngoten. Kula ya ora patek paham, mripatku rada blureng. Seorang kirun niku diparingi dhuwit politik mboten purun. Lelek kita kiai pengasuh pesantren pengurus NU terus nerima berarti mentalnya kalah karo kirun. Siap apa lagi? Siap nggih? Dan nyun sewu. Kalau misalnya itu ditarik dari pejabat-pejabat, setelah pejabat Pemprov misalnya, tarik urunan terus nggih maringi ustad-ustad, nggih maringi kiai-kiai untuk acara politik nopo-nopo. Pejabat Pemprov itu enggak semuanya Muslim. Karyawan staf Pemprov enggak semuanya Muslim. Kalaupun Islam enggak semuanya NU. Mereka ditarik, iya rotok ngeremeng loh Mas ditarik. Terus diberikan pada tiang-tiang NU. Nyawang. Orang ajar duit kuwi. Iku to kiai ini. Sing padha NU ini mungkin iso gelem nrimo. Lah sing ra NU ora Islam. Malah ngene to. Halo. Kula pas tasik dadi ketua niku. Kula lek rapat kadang matur ngelengne awak kula kali kanca. Aja gampang njaluk-njaluk teng Pemprov. Senajan Provinsi Jawa Timur gubernur NU Muslimat Bukhofi, tapi tetep wis aja gampang rono to njaluk-njaluk. Kiai ku akeh, pondok akeh. Lek padha ngajokne proposal, staf yang menseleksi proposal lho. NU maneh,
NU maneh. Iya lek setape kuwe Islam, lek gak Islam. Aipe wong Islam jaluan, ngemisan. Malah diketahui orang lain. Atau Islam tapi Muhammadiyah. Setape niku. NU catet. NU maneh catet 500 juta, NU maneh catet 3 miliar. Iso-iso saya khawatir niku terus diinformasikan ke pihak Muhammad. Dia ngene lho kelakuane wong NU. Malih aibe wong NU diweruhi wong li. Mending ngempet para rawuh. Rodok luwe-luwe titik tapi duwe rai. Apa duwe rai? Rodok melarat titik tapi masih punya harga diri, punya martabat. Ketemu wong gak izin, ketimbang duwe akeh mentol-mentol ketemu wong melingkur izin, repot dereh rai. Salamu tak jaluk tenan nomor 3. Ayo dijaga NU, ayo dijaga pondok, ayo dijaga ketakmiran, dijaga lembaga dengan berusaha sekuat tenaga. Ojo khianat, ojo citro, ojo cacat moral. Yang paling penutup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo lali muassis. Ojo lali pendiri NU. Ojo lali wong tuwa. Kula remen sakniki usum maulid di mana-mana. Majelis maulid kalih sapa? Majelis maulid kalih sapa? Tapi kula sing rodok miris para rawuh. Dalam ila hadrati tawassul. Niku sing disebut ulama-ulama Arab. Saya fulan. Ya mboten salah kirim Fatihah ning ulama Arab. Tapi dhewek niki khatam Quran. Teko langgar ngene iki lho. Iso salat sing mulang cak madrai ning masjid. Apal akidatul awam iso sorot nawu didik-didik sing mulang cak Syafi'i. Halo. Mbok yo tahlilan atau apa-apa. Tawasule ila hadratine. Ojo ninggal orang-orang yang berjasa itu. Ila ruhi mak bapak Al-Fatihah harus. Ila ruhi morotuo Al-Fatihah harus. Ila ruhi guruku MI. Arang-arang lu ngono kuwi. Sing disebut no Al-Fatihah Sewun Hadramaut Ahqab Al-Fatihah. Ya kono ulama top tak akoni. Tapi rata umulang sampean. Loh. Cak Syafi'i, Cak Madrai orang ngetop. Neng nyatane sampean anakmu ngaji Quran ya neng piyambake. Iso salat sing mulang piyambake. Apal akidatul awam ngerti arba'in sing mulang ya piyambake. Ketorone mung Cak Syafi'i ngono tok. Tapi dalam menanamkan agama jasanya besar. Opo-oko ora di-Fatihah. Iki sing garakne barokahe monggo tetep nyebut ulama-ulama Arab. Tapi tak jaluk waqaddimil akhassa fit tisali wa qaddiman masyita fing fisali. Ustaz sing cedek-cedek lho dhisikno. Niku lho saksine. Nek kula ziarah teng Blitar, sampai guru-guru MI lho tak sebut. Usalamah guruku MI, Husri guru MI. Ngoten iki. Saiki kau wagah ra gelem nyebut wong eles, wong pribumi. Lah aku Asy-Syaikh Hadratus Syaikh khair tayyib ya khair al-Hadratus Syaikh. Ngono-ngono kuwe. Kek nyapon. Rumah samu terus gagah ngono.
Nabi dawuh, idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhur rizqu. Anak kui lek wis lali ninggal ora gelem ndongakne wong tuane, ora gelem ziarah wong tuane, maka barokah rezekine pedhot. Yanqati'u anhur rizqu. Lah sapa sing kudu diziarahi dikirimi donga dislameti ya wong tuwa. Wong tuwa kuwi rena telu, man waladaka sing lairine sampean abuk wa ummuk, wa man zawwajaka sing ngepek mantu sampean mas iki wong tuamu iki saiki ya ora kenek nahlili wong tuamu tok, maratuwa ora ngawur ae besok tapi aja saiki. Wong tua iku mara tua iku ya wong tua. Waman allamaka wong sing mulang sampean kuwi ya wong guru-guru termasuk guru MI. Benjing-benjing lek wong Sumatera badhe ziarah Wali Songo tak jaluk ziarah teng makame mak bapak rumiyin. Ziarah teng makame guru ngaji rumiyin. Sesuk-sok ben lagek budal bareng-bareng. Ande wong tuane mbambahe adoh ning Jawa kono. Nyun sewu, sadurunge budal jamaah dijak teng langgar teng pundi. Nah lili mbah-mbah sing adoh iku. Lagek budal Wali Songo. Wali Songo top. Tapi sing mulang langsung teng kita sanes Wali Songo. Sing mulang langsung ya Cak Madrai, sapa menjen. Sapa Bu? Kang Soleh, siapa mana? Yu Fatimah, ngono iki lho. Niki mawon atur kawula, muga-muga nek manfaate. Terus nyoba lagi. Nah, ada ayat-ayat Quran yang ya mungkin besok-besok lek golek mantu kena dijadikan pedoman di rujukan lah. Lek ajeng milih ketua ranting yo kena didadekne rujukan. Lek ajeng milih ketua MWC yo kena didadekne rujukan. Lek arep milih kepala desa yo kena didadekne rujukan. Satu, Quran mengedepankan ilmu. Quran mengedepankan ilmu. Ilmu top, fisik oke. Tolut itu diangkat Allah lewat lesane Nabi dadi raja. Padahal Tolut itu bukan keluarga dalam, bukan lingkaran orang dalam. Wong dalam protes, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Enggak bisa Tolut memimpin kami dadi raja. Apa? Dia bukan orang dalam, ragablek duit. Apa ragablek duit? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Gusti Allah tetap ngotot Tolut. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah tetap memilih Tolut memimpin kamu karena Tolut punya dua kelebihan. Ilmu top, pengetahuan top, menguasai sembarang, plus fisik juga oke. Golek mantu, golek lurah, ojo sing loro-loron. Senajan pinter, ojo sing sehat fisike, senajan tapi goblok. Apa maneh ya bodoh ya loron, tambah ojo bisa. Lek merujuk teng iki zadahu bastatan fil ilmi. Nabi Yusuf nglamar dadi menteri apa? Kabulok apa menteri? Napa ning pangan napa? Kabulok kan? Kabulok kira-kira cocoke lek saya. Dia menyebut inni hafizun alim. Inni hafizun hafiz ini primpen, teliti. Jujur 100% sakrepe ora korupsi. Gawe laporan teliti 100%. Hafiz njogone tenanan. Bukan hafid tapi mubalaghah. Hafiz
jan jaga tenanan. Alim profesional. Ngerti tentang manajemen, ngerti tekan akuntansi, lah ngono kuwi. Milih-milih niku antara rujukane lek Quran ngono kuwi. Halo. Terus Nabi Musa Safura niki duwe rasa seneng teng Nabi Musa. Perkarane sumur ketutupan watu, Safura ra iso ngombeni wedhuse. Nusa kene tak tulungi, dikiwa karo tangan kiwa. Ting. Dan ora gelem ngelirik-lirik mboten gelem nulungi full. Lek saiki bocah nulungi kan modus. Monggo Pak, kula bonceng kula terne. Tibae golek anget-angetan. Musa nulungi ya nulungi full. Akhirnya Safura matur, "Bah, kan kita nggadah kambing mungkin ribuan. Penggembala kambing dalam jumlah besar. Nabi Syuaib nih. Mbok niku mawon diangkat menjadi manajer lah. Manajer pengelola usaha kambing ini. Apa alasannya? Qawiyun amin. Ya abatis takjirhu. Inna khaira man istajartal qawiyul. Niku mawon bahasa yang diangkat top. Duduk dulur duduk apa lho? Apa? Qawiyun amin. Nabi Musa fisiknya oke, mentalnya oke, komitmennya juga oke, kuat, nggak kena dibayar, nggak takut siap. Amin, full amanah, full terpercaya. Nah, beingin iki. Yang lain senajan nggih Quran rata omong nih, karena bahaya. Lek omong-omongan wong loro wong telu tak omong nih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik li Rikza fi zawjati Baratu Taqiyah. Allahumma barik li Baratu Taqiyah fi zawjiha Rikza. Allahumma arzuqhuma auladan salihin wa banatin salihan wa dhurriyyatin thayyibah. Allahumma yassir lana wa lahuma umurud dunya wal akhirah. Allahumma kfina waqfihima bihalalika an haramik waghnina waghnima bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin aqibatana wa aqibatahuma fil umuri kulliha wa ajirna wa ajirhuma min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma atina hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba man yuqarribuna hubbu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati wa murafaqata nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nggadah penyuwunan yang menyangkut diri saya. Satu, atas pemberhentian itu saya ridho itu sebagai takdir Allah. Yang kedua, karena itu diputuskan PBNU dan saya bawanya, saya hormati putusan itu. Paham nggih? Yang ketiga, karena tidak disebut kesalahannya bla 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 bla, maka kula meneng nanggapi nggih mboten, mereaksi mboten, melawan boten, menyetujui nggih mboten. Kula meneng-neng. Karena kula piyambak mboten sumer sakjane salah napa enggak disebut. Nah, krana kula piyambak yang bersangkutan meneng karena faktor itu. Nyuwun siapapun yang bukan saya ora usah melok-melok. Yang paling tahu tentang saya. Yang paling tahu apa yang saya lakukan saya. Paham? Sampean atau siapapun, mungkin pejabat, mungkin polisi, mungkin bupati atau apapun,
ditelepon oleh siapapun, nyuwun sewu, kalau sampean patuh atas samu sak karepmu. Tapi tak jaluk krana sampean gak roh apa yang saya lakukan. Ojo melok-melok ngarani macam-macam. Paham nggih? Terkecuali sampean memediasi teng mriki napa teng pundi sing ngaran-ngaran niku dikumpulin teng mriki. Pelapornya dikumpulin teng mriki. Kula nggih ndugi teng mriki. Saksi-saksi kula kados Gus Kausar, Gus Fahim nggih rawuh teng mriki. Kono lek ana saksi ya rawuh teng mriki. Ada mahkamah, ada majelis tahkim. Lalu setelah clear monggo bersikap. Nah, sebelum ada yang kayak begitu, sampean gak roh apa-apa, Pak Polisi yo gak roh apa-apa, Bupati yo gak roh apa-apa, Gubernur yo gak roh apa-apa, sopo-sopo yo gak roh apa-apa. Sebelum ada upaya seperti itu. Krono gak roh apa-apa tak jaluk meneng. Wong kula lho sing diperhentikan yo meneng. Wong kula meneng kok sampean ra menengi jane nyapa. Ngoten mawon. Ben padha penake, nggih. Monggo NU dijogo aja tukaran. Sing plemben ya plemben, saiki ya saiki. Biyen ya biyen, roti ya roti. Apa kuwi? Kuwalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terus sembah nuwun dipun aturaken dumateng Dr. Haji Marzuki Mustamar Magister Agama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampailah kita di penghujung acara. Mari kita tutup bersama acara pengajian akbar pada kesempatan malam hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara banyak kekhilafan, pada Allah saya mohon maghfirah. Pada hadirin para yai, Allah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qala akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para kanca manten yang mau berfoto diberi waktu 5 menit, monggo. Info yang kehilangan kunci motor, bandolnya tasbih, silahkan diambil. DMC yang kehilangan kunci motor, bandol tasbih, silahkan diambil.